Sembut Menteri Rangba ke Jela Meghalaya ubak Prestun Tensong, Lawan Hiar Haribo Distrik Hanongpo, Ban Pedlong ya kejingilang banyathir jengmut halor kumno banyada na ke kelam COVID-19 lane ke coronavirus. Kene ke review meeting la penlong hadi RDA Conference Hall Hanongpo, ha kejingidon lang jong barok sangut ki MLA Karibo Distrik ki bakentup ya ubak Meral Bons Im, ubak George Lengdo, ubak Jason S. Maulong, ubak Sosteno Sotun, ubak Dasket Lamare, lembat ubak Victorani UMDC. Nangta i Deputy Commissioner Karibo District ikong RM Kurba lembat kiwi-kiwi deki officer Jongga District. Sembut Menteri Rangba ulapan pauru baka sorkar kala simkhia banyada na kene ke klam. Bat ha kene ke review meeting ru kila yathir yathany kumno banyada ba horkit hordang on ailat ya kene ke klam bakan wang yukjat ha ka jela Meghalaya jongi. MLA Jongga District Borok, rengkat bagi Deputy Commissioner, rengkat bagi officers Jongga Borok pada yang ni Karibo District, akaba ni akhir jimut baham, ya ikam ijam di bedeng, baca ni kejinjia, kata kejinjia kalau umno bagi dia pun persya, ya uniu dengan jimbang, Borok mulai timbul apa, Borok COVID-19. Yang minta kesini layak pada review, pun kita pun points kita nilai pun para MLA, pada tunjuk pada officers baru, pada nakalian untuk masyarakat tunjuk agak kapan nengkok ke isu kemigran kolong umno bagi yang pun persiap dengan jimpang. Bah umno yok pada yuk yang watang hati way in sembri jom ke jelam kelaju. Ke hilayu ingat rai, ya ki program di bagai-bagai, ki notification di bagai-bagai, di bawah nak state level, ke bawah nak district level. Akabangi kerpat, berpon yang kita bang sok-sok jom dari Karibo District. Baru koi baca ke jelai, baru koi kelompa. To yang problem bat group board berhenti, ya kijinhan, ya ki order, ya ki notification. Di bawah nak kalian jom bersorkar, patunjuk di bawah nak kalian jom Deputy Commissioner. Katakan di kabangan Pak, ban apil, ban kerpat, ya ki nong jom Karibo District. Baru koi, ya saya sitom lembat ni. Amarkan ni kamut bangi kuat ban sitom ya ki hati long ye long set jom ni. Kamut ban om bangi dilek iki gege ke kemuta ban bangi sup mangi lege jemut ke lomba. Ini ada yang yang jimpang bakal. Isnogrom publik rekena perdominan pakai celah kejongi pakai ri pakai jahit kejongi. Kumau dimna akabang kamdon kadu kadu rasain akabang uniu kena hadu pada ketlimat unjong baju ujang abo celah kejongi. DKI kabang namun penong hang ni kalau kabang kerpat ya tinong sok-sok juga di bawah distrik paroi bagin snowball. Ban board berhenti, ya gaji ai order, dan gaji betah. Nak kalian jom kasorga, nak kalian jom ke district administration, siap barok inong song. Kenapa ngin long si, ngin long sengat, baru kami like nak gaji herma, jom undur dengan jipang, masyarakat. Katakan dia kebentar kepada mengkong kepada mengkuang dengan macam ini, bat kebakar kelomba. Ngau bah wat ya shifting lani wat long paning. Let's say lah benong ba imat ndon kau su ayuwa. Kamar ba merdi kelak benong ndon su let's say ayuwa. Dengan kuat benong di bandang kalian prosedur di persiap bat ngin petinal ba ka stop na bentar kamar ba kamar. Kan boy sekisnom sedikau baru kum bajulong baru si. Kata ketika pengakuan cepat, ban kabalai, ban kabakandu cepat, ban kecingnya keren jungi hati negara, cingalah dari meeting berlomba. Kabakandu kalau ban don kilong ye kilong set, don kisnon, nama ba kisuspek, kinang berkat balik sedikit perlok jungi, ikut sama jungi, lalu ki perlok kerja jungi ke bawah train dan ke bawah nabar. Jom ke jelam Meghalaya. Kiwan hok kata jinting kalau sekiti layu ayo nyang Jepang. Kenengan apa benong ba. Unil nyang Jepang gimde pada syepting adu kata-kata
Namar balai namar ba kadne ke Jepang. Kitu ki bayo. Apo India le apo porte bro ko welu yo I ba kalau ki ora kalau kabalah ban perkia ndai ba mla shu ban perkia mla shu ban chat. Begitu tu bayo itu Jepang ru isyat iklan dia hadir katu panesni hadir bagian di tiga baik itu. Dengan kuat berpercaya ini nak terkadang lada don manu kibala se nakaliam jong ka sorga nakaliam jong district administration kara kayalam yang di hospital imdei basutu bakla di bayin baset di prasno di bertau di marjan di marba ban nyobeng dan di ban om ban bala se kini ide kibala yo ya tahu anak cipta dikata kadai kaba handu pemikren akabangi apil yang di nosok baru apa Harimau district badia trelang bagi saya cisit pak pada sorgar pada distrik Purawui bagi di perlu MLA jadi satu kebetulan nanti apa distrik itu nambah ninjo ya ini nang jingpa ubah kelak ubah pentedu ya seperti baru tidak ada betul. Ketika nampak ini di bagian pemerintah nak kalian bersiro lah sendiri kurfiu. Sebab itu juga nak kita gelar kalau dengan air negara lockdown. Jika ting lap baju ini nak kalian ini kita boleh lockdown tak sebab hantam lagi emergency function. Jika ni kes mengalap lah pun sili pun juga komanda kesiro. Idon ki bapang masjid. Ketika kita pang dua dan kam dua kaki. Jika apa kiwan siapa ofis juga di sini berde kimio ini ka pas pandai cimi itu kalau gile juru lese gelap mententur kulit asal nama ini jauh tentang kebersih kamu bro kan menjawab pandemi channel setai di kuai pas dia ia kejiduin case di sini lah nilai keren lama review meeting kalau pak ia kejiduin case kibabian ikut Islam nanti kejiduin ke belum pandai banyo ito pas hindi po di Krishnor insale iya ko na to belum mentar kali kada di boris sekade ka transit sa state bagi wi jelang ini bangila ibat ka unta preparedness of twin wiki sa po ka district ko mahis ka sales at ka turan along advance ba ban sinkhya mapengbiang itu facilities hukum di ventilator yang talaga ka jaga kies bangiyo detect badon kinu kies ki balong di posted so God forbid TKI ke responsibility lah neki facilities tiba long very emergency di bumi kami ni. Kita perlu melalui ibu. Terusnya different specifically ke ventilator. Not necessarily bayo yang ada di Jepang. God forbid nyipwa berjo. Rem kapun benar merayo yang ada di Jepang kapun boy bagi ventilator. Kadang stage by stage. Jadi nyipwa benar ibu yang tang melalui ibu. Oh ke ventilator dan dontang kawai. Terus ingin order su mentale sekat selai sauduli atau ke ventilator kan dolemba hande apa ke distrik itu apa. Apa ini bagi di quarantine center belabu ki facilities kiba competition kila banyo teki jingarap ngbar tu nama kinumlong sya event. Di ketika ke quarantine centers maksud itu di kamde ke cekak semua. Ini maksud tu bahaya tahu. Kamu dengar ni kerja kasma. Mereka kalau bangin isolate, yang itu, ibarat sedon kesempatan kamput benong berbilang positif. Jadi ban isolate jadi. Hak tak lebih keba. Kinyo ban syom baik lagi jom jaga. Dia kan yang jaga ada bergerak nak kalian dari consideration. Idon hardly dijaga. Keba bilang bergerak. Baladan don nampak kebahar don longi monsenki keba namangini om baik bah. Ialah kapalah bankian bansyok barui. Jadi don kilongi longsen belas segi bangki bagian yang kita kamera alisa tak kamera. Idon tak kamera sungkai tak kamera apa. Nampak kamera kia kamera sungkai. Lasi don ikut joki kibawan nambah. Kibahap banlek ia ketika self isolation. Kibanlek ia self isolation pun kita kerja ini berfikirman. Nama bangkit kamera su. Yang kita kita. Di tahun kami dari centers, baladon kilongi itu, tapi kami kita penting siapa district administration, penting siapa dia baju, kenapa
ngin penbiang ye kade ke kasat ki haki tu ke serta skill la ne kai ka badona ham tu ngin penbiang ya ki para medical staff ki bandon ban monitor nang tau doktor ko undon ha bantuan ban check let's say on daily basis nang ta ye ka bahu ki penbiang ha ka ba kita mi sebab begitu jauh dengan hari ini jauh kamera, but ia kebang suara akan jaga dalam bagi